Vi znate da je posao novinara da pomno prati događanja na svim televizijama evropskim, što mi svakodnevno činimo, i analizom programa španske televizije, kanala 5 francuskog, italijanske i Rai Uno i Rai Due, Skaja. Videli smo jednu veliku medijsku kampanju u prilog Albancima, kao što je ranije bilo u prilog muslimanima, a tek tu i tamo, evo nedavno na Euronewsu, prvi put smo videli priču jednog srpskog zemljoradnika sa Kosova. Ti dvojni standardi, dvojni aršini zaista su oduvek išli na našu štetu. Gde je tu uloga bila naših političara? Mi stalno očekujemo da nas neko voli. Hrvati, Albanci, oni plaćaju američke lobije. Kada bi se mi pojavili sa par miliona dolara, a to nije tako teško uzeti, dovoljno zaustaviti par šlepera raznoraznih na granici, bilo čijih, i doći do određene količine novca, kojim se mogu platiti mediji, public relation organizacije i naravno ne ići bezglavo kao što su Srbi nekad radili, pa nudili upravo onima koji već rade za Hrvate, Albance, jer ovi naravno iz poslovnih obzira ih odbiju, ali imaju i druge, znate, imaju drugi lobiji. Nisu svi senatori, ni svi kongresmeni opredeljeni nikada za svog predsjednika ni za njegovu politiku. Prema tome, prvo Srbi moraju shvatiti da nešto moraju da investiraju ako hoće stranu podršku. Drugo, ja bih rekao da Srbi se ponašaju kao da su ravnopravni Amerikancima, a nisu. Onda pričaju o moralu, pravdi i međunarodnim normama. Te međunarodne norme su de facto zastarale. Sve međunarodne norme su u stvari izraz odnosa snaga u politici. One su nastale u jednom vremenu u kome je postojala ravnoteža snaga, sad te ravnoteže nema i Amerikanci, oni uopšte ne moraju, ni oni koji su uz njih, da se obaziru na te norme. Jer ko će ih kazniti? Prema tome, smešno se pozivati na te norme. Da ne pričamo o pozivanju na moral u politici i na pravdu. Koga još to interesuje i ko se god poziva, nek uzme pročita Makijavelijevog Vladalca, pa će shvatiti šta je u stvari politika. Naš narod to ponekad žešće i grublje definiše. Pa onda da vam kažem, naravno tu se može govoriti i o toj jednoj vrsti defanzivnosti koju smo pominjali i koja nas uvijek skupo košta. Čekate da ste u uglu nabijeni u ćošak i onda reagujete. Grci su prihvatili i NATO baze i ušli u Evropsku zajednicu, što im je donelo i brojne prednosti ili, boga mi, i brojne poteškoće. Da li mislite da bi, kada bi nas sad primili u NATO, mi rešili neke od naših trenutnih problema? To bi naročito u ovoj situaciji bilo jako dobro, ali ja se bojim da Amerikancima sad mi ne trebamo kao članica NATO-a. Njima treba neko u ovom trenutku, mi njima više odgovaramo sad kao neprijatelji. Oni moraju da imaju nekog neprijatelja u ovom trenutku da bi egzistirali. Ja sam siguran kada bismo mi insistirali na tome da uđemo sad u NATO, da ne bi nas primili. Ja podsjećam da je njihova strategija sad postojanje puno malih neprijatelja i da to opravda njihovo postojanje. Kroz to postojanje se, podvlačim, finansira ta velika ratna industrija koja ima najveće profite na svetu. Naprosto došli smo u poziciju da budemo taj tako neophodni neprijatelj i to je u ovom trenutku samo pusta želja. Kompromisi su nužni za jedan ovako mali, siromašan narod kao što smo mi. Gde vi vidite mogućnosti kompromisa sa tako velikim silama kao što su NATO, Sjedinjene Američke Države, Evropska zajednica? Kompromis se može napraviti dvojak. To je pravo pitanje za referendum. To je jedini pravi referendum koji bi ja mogao da vidim. Treba izaći pred narod i pustiti da narod odluči. Mislim da ovo nije vreme za političke lidere da oni sami odlučuju. Prvo, to su odluke koje prevazilaze i njihove kompetencije i na kraju krajeva ličnu odgovornost. Pošto demokratija na kojoj se toliko insistira podrazumeva mišljenje naroda i volju naroda, onda ja mislim da ni Zapad, ni naše političko rukovodstvo ne bi moglo i ne bi smelo da ima ništa protiv volje naroda. Ako je narod spreman da krvari, onda bi rat bio neizbježan za odbranu Kosova. Podvlačim, ni rat nije najstrašniji, mi smo to često imali i ne poginu baš svi u ratu. Danas se u ratu ima više razara, a manje gine. Ako bi pak se opredelili za neku poziciju Južne Koreje ili sve više Republike Srpske, onda bismo naravno imali određene finansijske privilegije, ali opet ne bismo bili bogati, ja moram da kažem, zato što
Mnoge zemlje koje su prihvatile dominaciju Zapada u Evropi, koje su se privatizovale do krajnosti. U Bugarskoj više nema šta da se proda, sve je prodato, pa ipak narod živi loše. I u Mađarskoj većina ljudi živi dalje loše. Znači, ti procesi blagostanja, naprosto blagostanja, ne dolaze preko noći. Puno će proći ovde vode dok ne stigne prava demokratija. Mi možemo imati formalnu demokratiju kao u Republici Srpskoj, ali to je Westendorpija, to nije nikakva više Republika Srpska. Sama Bosna i Hercegovina u celini je pod palicom jednog čoveka koji, zato što je vrlo opasno to, mislim, u teoriji nema nikakve veze sa demokratijom. Da jedan čovek odlučuje ime svih, to je nešto, to je poznato još iz srednjeg veka. Ovaj narod je krenuo u sve ovo verujući u neku nordijsku, da ne kažem, švedsku demokratiju i švedski socijalizam, ali bojim se da nikada nismo dalje od toga. Ali Švedska ne vodi NATO, znate, i mislim, nekako opet bliže nam je Evropa, moram da kažem. Evropa je... Mi nikada nećemo biti članica Američkih država. Možda ćemo jednog dana biti. Ipak imamo neke šanse da uđemo u te Sjedinjene evropske države, da ih tako simbolično nazovem. Drugo, i teritorijalno smo vezani, zatim ekonomski i svim drugim razlozima. Osim toga, i Albanci bi morali da shvate da ne treba da traže previše od nas u vremenu kada nam nije lako, to nije ni fair, jer oni moraju da zapamte da ćemo mi ostati susedi, što bi rekli braća Hrvati. Mi ćemo nadalje gajiti određene relacije. Gde god bude bila granica, ova naša sad stara ili ako bude povučena nova, mi ćemo ostati jedni pored drugih. Oni neće imati za komšije Austrijance ni Šveđane nego nas. A znate, još od feničanskih vremena se gajila jedna dobra, običajna varijanta ponašanja, a to je da uvek budete najbolji prema svom komšiji zbog toga što vam on može pritići u sused i može vam najviše pomoći i najviše vas ugroziti. A svi oni koji su kratkog daha i kratke pameti, koji smatraju da sad ovo što sad sve bude desilo, da je to što se dogodilo u Hrvatskoj, što se dogodilo u Bosni, da ovo što će se dogoditi u Srbiji, da je to definitivno i zauvek, moraju da imaju na umu da na Balkanu ništa ne traje dugo, naročito ne mir i granice. Severnoatlantski pakt svakako će proslaviti svoj 50. rođendan aprila meseca ove godine. Šta će se sa nama dotle dogoditi, vidjet ćemo. Hvala i doviđenja.